Ni miaka 10 yaitire gisa chiserikali chi county chiabete chigo chakigwa silitkolia rero abarai ababere bagwikirana ase county ya Uasin Gishu elinde kumulikira obokoreri ase chi county. Mwancho muri yango kwarigani bena semesa ya mangana maya elinde ngomanye na reagendete gokorekana ase chingongo chonsi inye chinsi na bokwenda gutobwatia ase chinsemo chiche mitandao ase nsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News ase nsemo ya website na bokotonyara gwetera www.ndizitv.net Fridah Kerubo ikaransa oike elinde ngomanye asenchera yobwenge chinga kitoroche abantu babere bagusiria obugima bwabo na abande batano na babere bagukigwa asenye gitari yatika elinde kwanyorero obugwenya maiga yokulia obukima bobwate esumo nabo igabo bisabo bulendi nigo baba kumirana nabamenyikoro ase county eri ya Nandi maiga yobosaga ni kwenekigwa asibagenda tokubeka emirobeli emekerano nabo igokwenekya obulendi ase chinsemecho. Manchimuli ase county ya Nyamira ni gobonyabibwa chakirwa bene elinde gokora gosekorwania obutumeki bwebinyogwa byogotindia ayongati yali ngwariganirite asumu baso olero tuskatonyegera gwirana ndasege Kerubo sio elinde ngomanye amange. Mwanche muliyeli yango kwarigane bene lindi tosanga sobwamo gochakabona iga goika omoelio. Amayia yebire bigani yongo yachakakorwa se county ya Kisii asengo kumanyabuna nigo ya mateyemo korwa sensemeri ya suguta yogotoka se bunge ya Nyalibali Masaba yaberege kuganya obokonyi aso mwana obo yogoso sensemeri ya university kolengana ne ya mateyo nigo mwana obaberega korangerurwa ase university ya African Nazarene okora ekosi yoborkia asekolende batali kwenye Mancho muliya togotigana nayo ni otokwende masemo goika county ligokora obo Television ya Ndizi TV nigegendrete guskabusyo kira litukwo bono nigotore asichiro yokorigie maketa oyo manyete mirimo ya yeburunge onye kore maketa nainde utagete gukora mirimo ase nyumba y'uburaria eyigukina bwango mono ribagariaho na rieri ebe nobwat experience y'imyaka 3 guchigoro yogukora mirimo na korenta montreal tumebisero byao guchia se email ya ndiztvnews@gmail.com gwikomo erio bwo mutinyo yo 5 na 3 ndi Mwanchi muliyeli yango saba okwabera asobotutukani bwa maliogia yo kolende koirana asoro batioroni ogokumanyabuna nigo obonyabi bwabere bugachaka bene elio gokora obutumeki bwebinyegwa byogotindia kora umurobele yo no mokonyi bumugambi ase sub location ya Getare yogotoka ase sub county ya Manga ime county ya Nyamira nigo baba gwikirana asenka yo musbati Alice Kerani baba koitera chingara chirita chimisano naemo nemerongo 5 ekurege tindi nigo kiaberege korwego gochia ase abaengi asomokonyi bumugambi yabagakweneke buna nigo bunyabyo bwachakire bene nabo igo yora tukekane na mamochayo na bega kwimukirigwa egetambukero egetindi
Abana ese kenyure Kenya gitu. Iga gotoro somo chibokoro yokoro kunga aliskarani oyo beire bwo yetiri iga gotatigikire nyomba kombate abantu basirite kale. Esa kuna korosia marwa yasadia abana baite kenyiroga nabo twamwanga tuyasarire kenyure kina abande. Esa application yanenga bona mangana yantabito kuyakora kira rituko. Because serikali ya kane and nturuji bintago kole abana baite kegori gitu. Beire okobwatu kirengaki ogoika manga na endo ira na immediately. Na endo beka amarwa. Wono nekitwa mwire ngagoika tukore gasie asale paka atame kuruese kenyureke. Amarwa ya abana baito banyure paka basuguna ni chimboto na endo turikora ngamba chikotware chi family chi gochugose. Ne miaka 10 yabereke gweta gesa chiserikali chikaunti chabete chigo cha kigwa bene litkulia rero ni gabarai baba gwikirana ase county ya Uasin Gishu ase ngencho yokumulikira obokoreri ase chikaunti osanga negati yabarai kurwa senseme yo nigo baba kwerera obuya we serikali chikaunti anemono ase amagenderero abere gakwenekigwa. Tuko hapa katika Uasin Gishu County. Hii ni devolution conference yangu ya 4 kuattend kwa sababu niliingia katika ile mula wa pili na niko na bahati kwa sababu watu wa Tharaka-Nithi wanasema ni ile mpaka ya 3. Na kulingana na vile maoni yangu ni kwamba ugatuzi ndio kitu ya maana sana ambaye ingeendelea katika ile milestones za Kenya. Kwa kizungu ningesema is the best thing that would have happened in those 10 years wakati tulipandisha katiba. Kwa sababu ukiangalia ile vitu mingi sana zilikuwa zinakaa Nairobi, saa hii ukiangalia nchi mzima iko na kuna kufanana kama sio kufanana kwa Nairobi na kaunti zingine. After ugatuzi ndio umesikia cities zingine isipokuwa Nairobi na Mombasa zinatokea. Kwa sababu resources zile zilikuwa centralized by Nairobi zilienda huko mashinani zikafanya kazi ile huwa inafanyika kule Nairobi. Na saa hii kwamba hatuko mbali sana katika kutoshanisha Kenya yetu. Aboro kigwa bali banyarito bokonyi gwetera ase bengi ya Equity asomorobelio o Wings to Fly ime county ya Nakuru nigo bagendete konyora amaigelio osanga nigo baba kwerera obuya bumorobelio yo asibabere bagosira aboro kigwa bali batali kwenyara nabo igo kweneke bunanko gendera bale kwenyorera chisemi. Equity Group Foundation is currently holding its 14th Regional Annual Education and Leadership Congress in 19 regions. And this has brought together about 18,600 students together who are benefiting under 2 distinct scholarships. The first one is the Elimu scholarship, and then we have the Wings to Fly as well. And this is being organized under a theme, the power of purpose, aligning values and leadership. The Congress is being held for 3 days, and I think today for Nakuru Boys School is ending today. The 3 days is ending today, and is sponsored purely by Equity Group, MasterCard Foundation, Ministry of Education, the World Bank and German government through KFW and other partners. The Wings to Fly or Elimu scholarship really comprehensively covers secondary school education for those academically brilliant students who are vulnerable in the sense that they have limited financial resources from their parents to really look after them. So Equity Group Foundation basically has taken that position to give opportunities to these children that are disadvantaged because their parents may not have the necessary resources to really send them to school. Abantu babere kurwase county ya Kiambu na abande batano na babere
nigo baikirigwe asensemerigwe sase nyagitari ya Thika level 5 asengencho yokonyorera obobwenya magega yokuria obukuma bobwate esumungu manyigwa ngani go babete bakwimukia obosi obwabete bogotutwa ne kampuni yamo asensemeri ya Kangoki okwana omo MC kurwa se ward ya Kamenu nigaburie chikampuni kurigereria ase bagututa egoto yabo nabo igokweneke buna ngosambwere asengencho yogotanga ebikoro nebyo amatuko abosi okorende gukira boniga niga abantu babere bagusiria obugima bwabo. Sasa tulichukua unga tukaenda tukaweka bedi. Ile sasa mkiweka bedi either mpikie hapo ama mgawane. So mimi niligawa yangu jana nikaenda na nyumbani. Tukaenda tukapika tukakula kwa watu waini. Ile saa tulikula baada ya lisaa kichwa ikaanza kuuma. Kujaribu kuamka unaanguka hapo. Kwa hivyo mimi ninashuhudia la kwamba mtoto wangu mimi nilipata akiwa kwa kitanda kama amelala, nikampindua, nikaona ako serious, nikaambiwa na sister yake nimnunulie maziwa, lakini sikununua hiyo maziwa dakika hiyo. Nilimzungua tumbo, alafu nikampatia maji, akaanza kutabika. Nikachukua hatua ya kumpeleka hospitali. Kufika huku nikalazwa hospitali. Kulala pale baada ya masaa chache mtoto akaniwacha. We received 8 clients from Kangoki dump site area in Thika to our casualty. So far, one of them is critically ill, 3 are very sickly, but 4 are stable, and we are hoping for the best. Kule dump site kuna vitu ambazo hata hizi waste za hospitali unapata zinaenda kutupwa kule kwa dump site. Very hazardous waste ambayo kwa binadamu hata hafai kuwa naguzana nayo. Abo bisa bobolendi nigo batwara egeikaro n'abamenyi korwa sensemo ya Kapkitani egotoka ase bunge ya Aldai ase county ya Nandi ligokwanera obosagani obwabere bokwenekigwa asegeka ase Chinsa ayo magega yebikoro bunebyo kwenekigwa asomonto ya mabete kagotigerwa chingoma chintindi nabo igo chinyomba netugo gosambwa. Ninasikia watu wanaongea, watu wengi wakaanza kukatakata. Sasa kukatakata hata mabati, hata hii mlango. Sisi tukasema sasa tutatokea wapi? Tukuje nje. Tukaamuka. Mimi nikakaa tu. Mzee naye akaanza kufanya nini, kuchukua taa. Akuje nje. Na hawa saa ile walipika mlango alafu ikaingia. Wakaanza kusanya vitu na kuweka pamoja, wakatoa masakari, wakaweka kwa nyumba, wakaweka moto. Na tunahakika kwamba wale wamehusika watashikwa. We have involved the community leaders. We have held a baraza here and we engage leaders kwamba tunataka amani. We need peace and people must live together, coexistence kwa jamii wetu. Pili mimi nikifamiwa, mara ya kwanza walinifamia wakanikata mkono. Walichimba nyumba huko chini, huko nyuma, wakaingilia huko nyuma. Na huyo mtu alikuja straight away kwangu na kunikata. Alinikata hii mkono, kidole katoka. Akanikata kichwa. Mimi nilikufa masaa 8. Majirani ndio waliniokoa wakinipeleka kwa hospitali Kaimosi. Nigo yaenikirigwe buna abasaya bange asekerengo gimerongo 5 nomo igoro yememe county ya Taita Taveta nigo babulirwe emirimo korengana ne wizara y'abasaya me county yo nigo abange batwalire ogwichirira nakwe birengereryo ekikeirira abange gosiria obugima bwabo nigo baganiriye serikali ye county yo koliya chinchira chinyaso kwenekibuna abasaya enkoenyorera bale engere yabo nabo igoko egendereria. Na sana ukiangalia kazi ya katika hali ya kuajiriwa, wengi wao ndio hawana kazi. Na hizo changamoto ndio zinawafanya sasa sisi kama shirika la Action tunafanya nao kazi kwa ukaribu. Sana sana tunaangazia wale ambao wanaishi katika ile maeneo ambayo wametengwa, marginalized areas. Na unapata kuwa baadhi ya zile changamoto ambazo unapata sana sana kwa watoto wasichana
kuna zile ambao tunaweza sema zile mimba za mapema ama kukosa elimu. We are living in a century whereby things are moving from a manual perspective to an innovation perspective. So through that, I believe that if the county government of the Fridah University is going to work closely with our university so that to ensure that the skills that the young people have in that university are not going to waste. Unajua tunataka tujaribu mambo mengi, at least hizi changamoto za kazi kwa vijana zipungue, manake zimezidi. Vijana wanaumia, ndio maana unakuta wengi wameingilia kwa madarati, mambo ambayo hayafai. Tumeweza kupitisha bajeti ya milioni 10 kwa kila ward. Hiyo pesa iweze kwenda kwa VTCs, kwa universities, kwa bursaries za secondary na pia katika junior secondary na scholarships. In the entire county we are having a total of 200 million. Initially we used to have 100 million Kenya shillings for the bursaries and help and everything, but now tumeongeza hadi milioni 200. Mwanchi umurigereria korwa soroboti uruni ona ikira omwelio bwa mangana maya asebire biga kulende toska tonyegera chikoraga Chinsa 10 ayona mange ningo yaletera sinchira yobwenye enda kutubwatia chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko ene kibna ebicha na boigo eliogira gwikira sole asinchira ya bene nere John Kebatieri tariane Fridah Kerubo